sé hart fan na cuige chlog nar a egan an Silver Rose cé wahere I rórtaí, agus tug an ar an airige mhór. Le hírí gréine, be sí 4 míle ar an tú eile de eile an charí ag tógáil pártan, ná crúbagaí mar a thugtar áthúin seo. Coppla míle o más an airige tag an crú darathe idir an buad agus tír mór. Is beg salas sa tal a feiceal an Inishbofin le tróir a thuirt de iascarí ag dal haar breid. An ar a hagan an teara tag an fásta na daoine. Imíonn an airige ina srú mar léidir idir Inishbofin agus cásta Westway Films. Bín dra neu ar chuide go leor, go héirie ar le ciún saoirí ar an srú sin. Ahas leor ar lehananta eile le síla an eilein, síla chrúthaí an airige déta a ré a chur a gontuirt. Déta a ré go ar Inishbofin bues na 16 nar a hasí man tear an eilein a chréigfeil le hamsir gifrú a chur hástúir tír mór. Ach bues máil fadla a tam, agus is cinúin sin na bhfuil machas saoil séan ó bríon caftín an weid sésta glaculis. Na buid le gitá gobar am has mar orti sé chuid buid Inishbofin tan. Má ag dúin sin tá céh ré urin sin leis agus tá fásca maiam. Sula seirte buid ní bheith habal trí chuineid in Inishbofin gus leis an tan sé tin a lan mar amá agus buisi na síra talchaim chuid bhór na. Just the kind of that piece made up a harless here on some normal hair, but we made the critic here, but not near medical edge. And medical piece of that jetty bag of my body able to follow massage the hand like passionary hoga. Yellow more. That's more tray. Tá herig cant le tomald maihanis síniu a harlis an ché, le go bhétí saithí mórí iascreachta an leniu agus baid farantrachta a leibhsean. Cridjin Dan ó cála, bail de chianda na teilí a sinserí san eilein, go dig a dhéanú. Nastamos siosca trí eile leis a héisin agus éidir a teilte bun buid faranta gin na buidi sin abaltáis den na chréis dábama. Sinam sa da tanda mun chéin sin. Da bhuiid buid faranta agus bharartalan. Cumana is mó dúine masas dáas dábama. Da bhair na bhfuil an ché fada go leor, ní féidir na buid a thuirte dír go sábhailta, agus nuair a bhín se nach ré, bhín se deacaigh pasnarí agus carhar conturte teachta dír ó weid mór. Béidir go sílú stranseir gur beag an difir idir mutheire I rórtaí agus Inishbofin, a bheadh tipa glan ag an duine sin intin wintear an eilein higmhil. Iríonn séan ó bríon farraga uaireanta nuair a bhíonn ar tionta war hiúil ó Inishbofin agus a thuirt ar wetheire I rórtaí le lásta éisc. A ní hinan sin is a ré na bhfuil sé héin agus go leor eile ag déanú rud ar bí faoi. Tá costin sin na dain sin de costin an landa chóirleach na Condain a Donegal County Council Islands Committee agus tána díartig na Halain le chartar a chástan. Trefil blianti hanir mi de cantir céan ar na Halain agus céan ar tír mór fanne na badi farantrarta hanna cead a níos cén réite a bhí fadu fanne cé fanne maxilla tar mór agus iad bheith abal tra harta dír. Sin sri derus cáru a beir chéan an maharorti. Agus le cásta gur muid harí cuairtún gurinn taras I enú go géréid agus haca le háraid, bhí sé duna magur an taras an tá fada is bhainbeg, but bhí sé duna man ar bhíún seartin ar a gide chahabhar a landbeg cos le Inishbofin, so tá sé de chuí méadúbeg le sé hé fad buid a bhain sílam gur 10 madar nar neart mar sin. But bhí sé na chuideú gin buid farantrart na buid níos luga, bhí sé dábaltar a cholann sin
han am dan lan mara mui gesut but ne vision hadu a big maxel na body yaskrachne tagunye so ruda Oileáin na gamokei mar skarten mus mit dabel abru mahasan dalan Fecin muir Inishbofin an gostal agus an chaswacht a the an górsanna idari agus híle gomúisiid an éadlá faoin na héisin na brethe calú mai baid farantarachta agus seirbhís helicopter ach an na éid sin is cúis dáchas dáibh gascí muintir Harry agus tuigeann siad go mai gur dúil don Elena a bheith ag strahailt leis an síl. Bhí strahailt fiú ag buint le tógal rud cho bunas a le teach. Vi a bechúile te hogal na lan Kevin Lumsa tam hog ma her héna te gus mi de choníon seanta well tam wester mai vi choníon vi antún le hawen agus mit dinne le hela gus vi mit teila woran vi mit charter question vi tehure has hogal tehure sin bet gur laksha deimlianna gus vi gila hol sísan sa chlada agus a gravel na nargriget ampernis agus na briki en la boxa amad sis orthnarlí déagla Peter naínarlí le cead hálí ar devne agus hartamá agus a semant an stríine ar tír mór agus sinna thar le heile agus bhí cad lach se le trína cead bhíle bríce agus an sin níráinear a JCBs na track machines na go hebí mar sin so bhín dúrthaí le glanú má. Is dunne den glún dhearna a dés a níos an Inishbofin séan ó brian. Nuair a deag sean scal a 1964, bhí ceire ghaalta is tríthe go fáil ar an rála. Bhí a bhúntear muire bhí ginliach ina cónaí san Ilan in éanacht lá. Iniu, déile an chuid ile, tá sí na cónaí ar tír mór i deas seascar ar hiú cric a muire i rórtaí. Bhí bóthúil agus calaní móra a bhí siad nar smuoine man siad bhíonn siad ag an deire level ag an úsin agus bhí siad nar smuoine mar go mbeidh múnte agus bhí siad agus na dogan na acu troblaid ar i dhéadú a stúrú ach bhí go hábhail ar am goró a muitear a gcónaí ar mo chúil agus a cuidiúla. A obair deacar a bhí an nas má tá sama go an do chuid ebreil obair ar bí deacar. An ar smuoitim siara inas chudénta é deocha le múntear Oileáin agus a méid sin poistí agus a méid sin rangan an. Bhí spéisiigh buachaileán Ilan is sílan iascaire, agus de bhrí sin is beag spéise bhí acu san idethas in dhéana na bonscaile a mó arthú an talanna égal agus a bheith an láistearí a galaiste ar tír mór ar fá tréimh se fada. Chomáile sin bhí airgid mór le híic ar a lihéid, chomáile uail a trom cuaí ar hismathirí agus ar na poistí. Bhí seanta deacar ag poiste an talanna égal agus amart agus fanart ar hiúil go dtí go nálaigh beidir ó dacsiad ag an man óir go dtí mína nálaigh ag poiste chuigdíag ná sin gan an baileceil agus hiigme go dé an foioi gur bhaithla muitear Harry a scáil héna bheith acu agus go deocha go poistí agus iad a glán héna ag ceall agus gan iad a bheith gemart uafa ag an úsin. Fiú bhain nar a bhíh cónaí san Ilan, bhí se go minic deacar ag fear agus mré ága an Ilan riar a gáis a chiúin sin. Nuair a bhí dearú leis an iascaireacht, is samí duine acu a thug éar albain. Jimmy chuid acu go America fiú, agus is beag acu sin a hanig ráiste riamh. Chain na daoine seo an chuid is smó a síl ibre in éit éigin eile, ach ní roi éit Oileáin ar ó fréomhatha acu, éit Oileáin a bhí in bhála acu. Inishbofin. Is an seo ar is tííochta in nal cara atá go leor do bhaintear an Oileáin na gcónaí inis. Tá na tí site agus éileacht ar chonaill háartarú, ach níl siad do muí a leir na farige, agus sin an éit ar bhfuil le míhall ó farí a bheith. Ra gógus tógúí an Oileáin bhí áhí súl an táhain. Bhí me de
Harpan chlad das mógus met. En sin gemmer baal. Siúl frid na tíins nú sanda í gen stíaltí dun dar boistí. Da for súl dan muin seo. Bhín taranna ag mór tawla bháin bhfuil is bhfuil. Har a dhéidir a donna agus stáisiú bolta tana gwasáiltana. Na dúine ag dhéir a dálu. Chodú le heile. Agus tá mú ceta tawla bháin bhí se chuiste heile na tilík. Chéis a dámaní hart nuas tá ní há daine ten. Hefan na pegna rú tamáint boid í go má fanna dáta a fanna saoir. Dói a lení, náda a lení. Had diganta nebí ana helení a té. Tarant i gynnar i garho, even fwam na faragus yn rhys tŵt o fwys y liab i mwy hada. Caran yn tŵs yn gymelta na. Dyfyr sŵl yma yma. Ta sa dali fi nhw, da ganyan awal na lana. O tarant ni asti yn dy chri dolw. Ta nara gyda haran. Agus ni'r tŵr i gynnu daram o darsa. Nuair a chreachtan muirnealaí ar an airige a darann chací, is ag cantir imeacht an bhaile atá siad. Nuair a lóran mici ó farí mar sin, is ag filiú ar aisir an bhaile atá geistige. Tá tús an nearíon, agus tá mici ag bogu ar ais go Inishbofin le codú na górsan atá stíonn sin ribhe. Fanna sin, cho fada is le an amsir dá, agus sin an foié a bhfuil ag tóid rint sólastí ba go leis. Is it Mickey? Okay, then we'll head. Ní chreachtan Eleni ar a bheith ag dal amach go dtí an talan. Is ag gáil iste a bhín siad. In dhearú na déile is é an baile acu é, agus nuair a bhín tú sa bhaile, bhín tú stí. Ach ní bhín éon rud sa bhaile seo acu gan dua. Le bheith beár an Elan, caithfidh tú bheith léidir agus aclaí, mar a bhfuil tú amhlaí, tastíí an cairdiú uat a té. Híle go nemíonn an íste vici ar an turas garid cara isteach san Elan. Ar an ché amhaire í rórtaí, ní tú se am bhfuil le pláiste iompar. An seo, in Inishbofin, ní dua leis mhfuil a gúil. A ní miste leh chodíthe ó bhacht a dhearafar, na na bhóran an lád do bhhuilein, bheith an dhearafar an talan agus fósfar an srabáin. I've been coming here since I was 2-3 years old, so that's probably 45 now, so many years is that? 42, 43 years. We used to come on here as kids from the north on holidays every summer. Got the summer holidays over at the Fairy's house. My mother, she's from Inishbofin, she says, and started fishing here maybe 25 years ago. An uncle of mine, Dominic, he's dead now, God have mercy on him. But I've more or less been coming since. Every summer I'm out and on, because I love the sea. And it's always been my blood, so it isn't. Just so I love the place okay. And my son, my partner Susie, young daughter, we all come out and on, so we enjoy it okay. Tá me tógan í sa sín seo gan lectar a bígus. Tá a charan na matí. Televis na gaibhí mar sin úsalamm san rédiús í taurús. Sinna deasú bhil seo gáil leis agus síontas héas a gom sa bhna bain agus seo dí gur na prote bíogum lectar a bhí sa tebal. Had na géad ar stop sin na stan seo lebat ar 4 blian. Bei bainne uair a gcónaí ag mici leis an chusnear gáisite aige inis,
agus is léir go muis sésta aspa na cruatan bí elint le bheith ráis elan a bhile dúchis. Buin na muintirí airí mar aon le líon bag teile eile le Inishbofin leis na glúnta fada siar. Bhí oncalig Mickey ó Jim agus dearthar ó Jim fásta. Le iad a jaallú ó na chéile, tá go Jim eile an dearthar ná mar a deirsiid Jim eile. Bhí Jim eile ceir bliana díos nar a hasí sé giascaracht, ó nám sin go dtí gur bhain sé sin finsin amá cha sé gas séasar a giascaracht go leoma ná scada. Rúma húr ar chailme séasar am. Dar a sata i glumú hasá ham na scada. Si ar a robí a scada is roi go dí fiawra, deidir fiawra, de mahan na scada. Sar a halman sin de mahan roi ar ága líga lán go halabóin. Weil iemi go dí túsa nári a rest. Gus hos a nála rest hí glumú roiile táise. Agus hos a nála a rest. Gus da mun híal heart ogain mun dort tvar lomsa bliad i waini mi tal. I me hens stoch a lais a wala sias i me dagur is tvaras in dúine vían. Gobu I hihi vi met vi un teju. Vi sisine gotchista rot hodje de meriki wala so. I me je gali fi. Stap chas in tejas hasa sha. Den at the chosen cattle cut the nobby to see yellow hall got kalte here holiday or to have a family who was a job. What is the telling? Well, they want to see the rush. Tabasi holy he in a devil of the sweet. He sweated. I shot more as a doll. Show more. Refuse to do him, but Mamma, he is best food to the water. See, Shaw. I was a boy answered that we are at Luhayartner with the chapters just a tower. Where is it? I've been cracked, my been that lion doing you what is a good use. Kite by yesterday, it's Sulu I have. It's been Luhayar and Madala chapter stadium. How a dully you and we cheese. Oh, honey, how a dully you come on. A léir an nearí mar sin a hasí na seanaí ag foigáil a dithe an cara, maithir I rortaí agus éitina níos foiide hiúil a ríist agus I gimacht chóir an nuachis. A drethe nám seo fásta, bín einmhí eile, coideachú ó éitina cho fadar hiúil leis an Afric Haas an tóir chiarna, agus bín Sandy Alcorn muir éon an chundaid ag fannacht go foiide le na deacht. Hopefully you might see them moving between bits of cover, but there's so many rabbits here, like you keep seeing things moving and think it's corncrakes and it's not. And when we're actually doing the census we count them by the call, like we don't try and approach them really because you don't want to put them off whatever it is they're doing or chase them if they're trying to establish in territories. You know, it might be important that he stays wherever he is at the moment. He's laying claim to this field, maybe this garden, so you don't really want to sort of scare him off. There's very little cover up in the fields. But there's sort of nettles and cow parsley and tall stuff here, and that's the big thing for corncrakes. They're very reluctant to break cover. They like skulking around in the long stuff. So, I mean, there are some nettles up at the back there along the wall boundary, and we had a couple of birds up there last year. The whole mating thing is all about the shouting and the boy with the biggest voice. So they stand up on the wall and they like getting up against the gable. Anything that sort of improves the acoustics. An neri I céad agus 8 dréine fad Condonegal. Fios mór an scéal, mar bhí sé sa chundaid sin 5 bliana déag roimhe sin nar a bhí an tréine beagna díomhaí. Aspa greitheg don éana smó ba chúis leis an díomhú seo. Sin an foié a bhfuil Inishbofin le na chlúda dulú foiestre cho farstina sin don na tréní ága agus an foié bhfuil Sandy cho sésta sin tacaíocht bhaintear an Oileáin a eil da chuid ibre. Tá sé ó brian agus a dhéarthar I chur síl carce a gan in súl da rire acu le buir. Normal, nu staat je gewoon dan gaartje in de reden, maar kan me dat van een tal over als je sues van je pretty gaan er wel eens gaan. Je gist
Ní sé muid an anla festa mar cruil a trénaisisin an concrete am bhfuil sin ar a merle. Tá an sa fórstin a division fáinne go le Oileáin agus batir a déanú neadrahan agus Nas am dimar í a haslinn am réanam mar tinntu tan Oileáin chuní agus tá chancnar agus a geir a níos really go dain se dráála, but go mór a don agus chuin has síos a capaga agus na Boholain agus mar dúrma fagus an talú brescílte fáinne gabrúsa go fáinne préti ar a bhlann siúgain agus go mai leis sin bin sílan sin ar a talú a hí a bhrí mac saoil an seo mahan seo an man an óhar seo tí chuid mór géich fianne seo agus anla agus bin sílan sin acuil a pacuí seo chuidn se le hásin a bheith beá festa. So tá rudam a tóca leis cinál stalí éhaint deasad nas bunim san is mó solta seo ná bhain is lá iascear na cinál bhí me de goil dá gurí níos mar dúrma bhí mothaid agus bhí cóisiir leis sin faradéid sé dainhuiiriisi fa fear bois fa sé bois was a chefran sin fa sé tím crí é chuis suas leas am har a tolle. So bhún dé bheith tro go dearta so mar dúrma harrád chláán san náam sin har an tro go dóin, but a jab bhógan is me de goil hartar boistí na craniúna glá agus a go heh na nuna crithe because sé bont le spála le gibh siad ús an straight sin bhaint de merle sé bont le spála agus bhún na chláán de hará ar bhéle spál. Sin réite ráid háart nar a bheith seo fórsí ar eis bu eileáil háart le a dúirt roileire cinál de pól cranin na mérá chrom agus bhúhíte na chláhil a go tíos sa talú a dain na mún spála na duine de hard a bhéle spál. Leis an síl seo ní bhhain ghfuil na brianaí ag cíomhnú nasc leis na glúnta de bhaintear an Oileáin a chuir ripú a tá siad ag dearbhú fásta a bhréomha féin in íthir an Oileáin. Fermaracht atá ar bon acu a ní sealgaracht agus céalaíonn sé sin go gaithí siad fannacht san éit leis an fómhar a bhaint le is faide anon. Tamil síos a drá an chladaí tá duine ag buint buir breag glasrí an gáirt a chrúí a hinsear héin ar an charig lom a éthir héin san éirih leis na mílte lásta feminine a dompra siad a níos an tré. Tro sigus, fásta sigus. Chara sé tílans, chara sé préti séas ar lehans. Snurú acu chaid sé dáng ní. Bhéine bhí tín sin le chuine bíá acu os at bhí. Bhí sé préti difus. Tarna bín sin le characus, cáals. Bhí hanna acu héin os. Bangs de ní tal go mai. Sna tíhil sé bhil se national mána dhéanú leis. Cibí dóid a síthíonn siad an talú beidh Sandy Alcorn ag súil go bhhaig fir éitirih agus go leor fáscaí don na tréní. Éitirbí a bheith dú seanhálag, jo tú carcar neantag agus ag an náam seo den bhíon glór, garibh, díscanna, tréní ag teach do maithistí. They can't fly until they're 5 weeks old, so they're very vulnerable really up until then. You know, they're stuck on the ground. And I suppose we reckon the males head off maybe August once they're not new men at all, these males. All they're good for is standing around and shouting about the great lads they are, and the women are quiet and do all the work. I always make sure and tell them that in the schools. Like, go home and tell your mammy. So the males, once they've sort of finished breeding, once the hens aren't interested, they molt and then they head off back. Bín al ag an tréna gach blian agus codíonn sin go mór leis an éana chuine líonmhar a churann se uaile mór ibre ar an bhaithe. Is fada ó rugú éon leanú de bhain in Inishbofin. Bhí muire bhí an leach ar na mraid dearna ar sílaí ó leanaí dómh san Oileáin. Hanna cúpla lom ar a túhar an Oileáin. Mi hefur við hann agus ní rósagum sagur cúpla go le hart ar a túr. Na ní ró mræna ruch ag doctorí a tamsin mar a þessa dennis. Vi me se presesta, vi me se gobur a vi anna diogum an sa skál mar vi annas. A cha hinn díl as ma fáka hen ag an amsin ar hanna med anna di. Ní cha hinn annas, cha díl. Da me ha tjenne ser bele. Jo henne die deelta dit.
Sin súil na mána tam sin. Bhí hanig daine cuara túlas hín hanig riomhhaithir ar a tí, hanig se má dín réthirí leis a doctor a thuirtaiste agus dúirt a doctor leis a bhainaltrach ar istear túús má sin ceart go leir agus ní ó fáil ceartar dan bharte bhés nar a hanig daine cuara túil agus hín bhain glún an bhain gahanne bhí siogum hín riomhhaithir agus chuide fra ar a tí gom fáiste siad an tá maidú gcónaí agus bhí se an sinna gom agus bhí se breséiste go leanana bhhaine go dúirt me se tar teart. Ní rósagumsa go déhí tarú dúirt me tar teile agus bhí si san ní rógamsa dí gin am sin. Agus bhí si san níos mó frídi chéile ná bhí me se. Agus cean cehuiir na dhé sin bfuil mé daine eile agus bhín barte acu dhéh agus beidir ggóil tear daoine ggóil siad casa le chéile go fháil a bigin dúsa nar hanig bhí me se breséiste níró nar a bhain bhain an bhainaltras de bhí sin níos mó tóca agus frídi chéile ná bhí me se. Bhí heasta dhéhí me breláidir agus bhí dáá gom go mid ceart go leor. Tá fuadar mór faoi bhaintir íomhríon am mhaithir í róirtaí. Tá Shane agus a bhain Mary agus an 10 fáiste is bháige acu ag genú ré le seála chathú is tísan Oileáin. Tá Margaret, Jennifer Mary ag genú an rud chéarna. Cair tú hol an teapó agus me hiagla a smúrtú íomh leat. Tá náinte a dearm díana daie nar a heiste fetí agus tí cos le éide a fáistí agus bhaine agus Cotilí agus rudí fanní seo, tá go dmhórí ála éise ar a héin gona bunta dhéala. Ní tá Rachel. Tíanra tá deachar faúta na taistal céige cé gur sa cé bhaid hísan sinna. Ar a dráhar níor céir go maiid sinú tína Inishbofin. Why Rachel? Nes. Chuis a grimar níomh nes go dómar sin boxú sin na margadí. Anion na bhfuil gceist a toras 10,000 cíl díra isteachchan an Oileáin le na bhfuil de rua ag buint le pacal te hahaine gridjim ga rud a iompar isteach san Oileáin agus an te eile ascailt dé tú toras 100,000 a bheith gceist. Sin ceangal cíarna bheith mar páistí le seo sta gom hain. Tíanna dúgla mé dhéanana na míhilda dhéanú le teisteantí bheith cin ceann súla bhíon seo agus tá anna sa leit aniu. Tá sé rud níos áir gus tá eiscus na tithe agus cuairt ebla sem agus na nírónna rudí sin aganne fóin pácaíomh tá sé dábtar se le bheith an teangáil leis tír mór. Harón ar audition aganne, har I har an Oileáin seo gugan uain I vis for Africa first agus sinné. So
Tan is mó deisian éana nniu na bhí agus dtíra lecha tú bhábaltar baid faranta bhean agus lecha an réaltas codúharta na daoine le deisiartaí fanáir na helan. Cos le céhhaid cos níl céhhaid ogan. Tan cé tu an réalta tu mus nína dhéanse. Ba bhaid le sin ó brian a heile an rud amas féidir le a chathú ina gcónaí san Nillan, go háirithe a ríthan taurí. Is fosa sinna dhéanú rud na pleistí ág agus sáithráirithe. Tá spórt agus irí crí ag buint le dul ar lehananta siad trasna na farige go tea eile, agus siftehaid pleistí ága de sin na sugara go bíéite minsead. A tar réir mar éasa siad, crunathe siad uathe a gairde agus na himachtaí sóisialta ar tír mór. Stíl warachta le a tá go homlan difriú le síla na Nillan. A Beidir go bhhaicín na lehananta geala seo dá náide is tísan Nillan rian léidir go leor ar a gimhne, a bhealaí arás chun an Nillan iad, les foide nar a bhisiad mór, a ríist agus a ríist eile. Tá na pleistí ar aistear an Nillan mar a tógu a muirtha, agus is mór an differ idir an síl a teag na pleistí agus an síl a bhfuil cibhne ag Margaret O'Brien. Ní pobl mór an seo ní mi duine fáis níos. Níor sa siar go dtín scal agus hís na clá gur háart leat mar sin, cos bhí go dmór pleistíon le bheith hiúil le sugrú le agus rutí mar sin. Gus bhí súil mai gin. Wel, hyn mynd chen gyroc i fi gyna. Ac ydy res i gefru, hacl eisiau fe. Res hacl ydw ysgatsi hwyl, tomol byg mesr yla, na storm na, agos na rydw agos chaya dyn o cwys. Dyra. Mae cydw mynd hedwyr dagmys na hormyd na phobl sgol, yn alcara. Chaya hal o ma, agos ffanast y mwy. Chara desio gyda fe mas ysda. Aga dira bachar ag dera seaartní da man amsir go mai ja mas ag dera seaartní but chud smód an am ní hakla chni enu chaya fan am agus ag vi sé decha go leor ceidir me gan gus har mar berla gun agus im de go down pobl berla leis an cara agus chayan berla facus go mai sakla agus vi sin was ceidim Vi sé decha go leor le I go tús. Cos le sna rang an égur srúti, cos le sna mathematiki bheit sé sin árig, cos a bhra bhíon heice sin agus tíra na rahan chaint, ví te cailte sa chaint, ví sa go a fragar, but har a fragar ra, cos ar a berla piog. Vi sé deachar mar sin. A Evie. Does the white Evie work? Yeah. Well, yeah, it's Lord. Throw it up. Bhuaile tú le daoine ar an Nillan na bhfuil de cheangal acu leis a go datníon éileacht agus suanis na héite lá. Ach, is é stáithe go bhuaile tú le daoine a bhfuil gaol acu leis an éit, gaol uaireanta a hin siar a bhad. Rugu agus tógu Roseanne McFadden Crevelin America. Ach, tá te in na sici an muheire I rórtaí a gar costá ar an Nillan
in ar war a munchir go dí léir an na UK jig. I've always been interested in family history, and I'm a great genealogy buff. So I'd been searching for a long, long time, and the way that I was able to connect to the island was through Australia. One of my great-grandmother's brothers went to Australia when she came to America, and I was in Australia on a trip, went to the records office, and found his death certificate on which it said Inishbofin. And once I knew that, I was able to make the connection with the local people. So many people work on genealogy and know their family might come from County Donegal, but they can't pinpoint the townland. And I was so fortunate that his death certificate said Inishbofin Island. And once I had that, I was able to find my family. My great-great-grandfather, Owen McFadden, lived on the land just below us here. He was a blacksmith and went to the island about 1850 to marry Agnes Call. We don't know for certain that that's the year, but we suspect it would be in that time frame. My other great-great-grandfather came from Derry Connor, which is just over the back of our house, and he also went to the island, and he married a Margaret Call. We think in about 1828 to 1830, there were about 8 Call families on the island, and I'm descended from 2 of them. On le hannig siar na fréomha seo, tar Roseanne séite go hilis go homlan is stair winchir an Ileáin, na chailí a hóní sanit agus an cinál síl a bhí acu. Bhí si go han vinnic in na cha a muhere I rortaí agus tá si ag fólam Gaeilge. Is cúis mhór éistí an ceangal a bhóithíonn si leis an Ileáin. Cé go dtuigeann si gur síl anráte a cruaigh a bhí go minic ag na daoine a bhí na gcónaíonn sa seanam. It was Owen's misfortune to die over near Inishbofin. He was looking for flotsam and jetsam, according to the local lore. That would have been about 1870. In the 1880s, my other great-great-grandparents both drowned at Ballyness Bay, which is, again, over to my left. They were at the market in Falcara on market day, and they were coming home when the curragh capsized. My great-great-grandfather was supposed to have been the best swimmer and was able to swim to safety, but his wife was drowning and called and said, "Don't leave me here." And he went back for her, and in the end, both of them died in the sea. There was a third tragedy that hit the Call family, and that would be about 1929, when one of the salmon boats was cut in half by another boat, and all except one person also drowned. So there were quite a lot of accidents when you think about the sea. The men made their living in the sea, and it was dangerous. Tá an slunne ó cála ar na slunte is sinne a tal le fáil san Ileáin. Ar na slunte eile a bhfuil contas ag Roseanne orthú ó hús an na UK jig, tá ó Brian, ó Fari agus McGinley. Is é Dan ó cála éthar an Ileáin, agus bíonn sé héin agus a jeep for réir le córas iompar a chur ar fáil, nuair na bhfuil an tara chur ar fáil. Bhí na wach Harry ar fáil fásta le daoine a thuirt isteach san Ileáin nu na mín sé giscarach dama is na Calabege. Agus tá Harry ag genú scíal cinse de go marí sleacht I chala beá san amata le teacht trí hasa acu a chorú agus a chuirt suas chun déite. Tá na glúnta a le teacht ar a intin ag duine eile fásta a déadú a bheith muinteara do Roseanne ó híomh chlan bhic foiidín de. Tá tam mag foiidín ag sugrú len chuid gar foiistí in airdín a hí a muhere I rortaí. Délan na lena eile, chaid tam chuid mhór da híl ibre in Albain. Bhí sé 9 million déag de ís nar a déag sé Inishbofin in chead le. Pellin tam ar an Ileáin gur bhín seansaige. Tá sé geirí bol a chur ar hanse a witere, le súlas go méid ar a léad a chuid gar foiistí abal de sulta bhainteas. Casa le garhud eile san Ileáin, bín dua brise ag buint le jobber bíon seo ag gompraid le tír mór.
Caidú ar síosar cé mhair uirtaí, gus é uirte a bhaid, na blocks. An sin tá go dáisteach a dín talán, agus tá se le chuir mo hansin agad, agus mo tá tractor agad an sin caidhhart, agus é hor go dtí picaidú séhil ar na dhééis sin. So tá abba go leorlas. Agus bhacht a le measar mai fast. Bín gé ag tam le taracór níos mó na maran eile san Elan ar an éhar go bhfuil a hasitse tomult ar hiúil ón chlohan, an sreidhil a big a tá crinní a háart ar an ché. Fiúr Elan cho big le Inishbofin tá bailte faran éagsile an. Tá noch chuide smó de hithe an Elan tóca ar hiú an ascaí den Elan, I gair go maithar tír mór agus a gúil le tarí agus éileacht na farige móie. Bhí dhé isceacht leis an nós seo. Bhí Arthur Kingsley Porter na Olive leis na mín déine in Ollscoil Harvard nar a cheannaí sé caislean lean bheitthe siar an 1929. An seo in Inishbofin ar hiú na farige don Elan thóg sé charman bag do héin agus le bhain a mí úl 1933 chu sé maithar siúlaid agus níor fill riamh. Ní bhfuil is mar riamh go dtí hála dá. Alíontar dar bhaine MacGregor an dara heisceacht. Thóg sé sin bóhan bag do héin tú le cuas ar chásta an Elan agus tháiní sin go sé buas na seascadí. Deag se na dhé sa bháhan bailúhan élinn do chlochas sníte a rinne sé an ómas don éileacht thart timpplair. Ó channe lei tá an déhhalag seo an le fisreacht uagnas agus cuaí a chur an té a bhreith ní an iad. Is sa mála farin an ghairí bhain atá chatam, site ag jeirú srei seantaithe atá tréige nó a bhfuil a nacháú chutha ar an bhéir ada ag na daoine ar láiad. Táhat am chuir bolir is tear tóga meán, sin bolas agam, agus chuir mit ceanúraid, agus tá fanneag íúra istehan, agus bhil sin mhacha a dhéanú seo hálaigh, be mar séna chuidenis an tibot, a sinna dhéanú nópa. Agus tá sé a pláistrar, tú mí agus túsaí, agus an rud mu sin dhéanú go fáil, tábar go leor go fáil. Mu sin héin, nó na bhfuil prainn leis an obair, is mór an tairdú manman ag duine a bhuacsa ceol héin a henim ar a chréid héin ina Elan héin. Déile chud mhór pasan ar í déine, is fearr le Flossie, Madú Sandy, a bheith stí san Elan na bheith ag taistil iste. I gcuideachta Sandy ar an toras seo tá Mickey agus Jamila ó Fari, bhí siad san ar tír mór le na nia an taithar brian ó Fari, a chumarú arás chun an Elan. Ní rugú an sagart ág seo ar an Elan, a has an sin a síliú a éair agus ar náide a ré uncle. Tá glúcheangal gom leis an Elan, féidir mar réit sa bhéidir gur rugú agus tógú mehéir ar an Elan an seo, gur seo balas aige, agus sin an cheangal mór tugam leis an éit seo, agus tógann sé mach rídáú te a go dtíine Elan an seo na Tá bhain ceangal pársanta sin tugam leis an éit, agus tá bheith ceidim cé na rugú agus tógú mehéin an seo ar an Elan ach mu hir tír mór a na dáú ó lehantí máige gan costithe an Elan an seo agus cethsúla má ar an Elan dríartúil sin mar an seod faoi cheilt mar smáilm tuairt ar an net seo agus bhín céidim fír réit gur an ggóla téile sanil agus bhí dáú sé speisialt a gcónaí hat isteach an seo go dtíir agus
Steachar a tuainis, na sin rud a chéalainn na lean seo dúsa go pársanta, testa go máma bí hé go muisteán seo. Herin ar tá suáid ar a bhalaist agus ar maim go ar mar chríos dí hinam go se bugú ar gáid speisialta agus na testa go ma déanú steachar réit na tí bhfuil suainis, na tí bhfuil cóladar galanta, na tí bhfuil dríart agus na tí bhfuil spiridaltart láidir agus go dtíar steasachta steach agus neartaín seo, misnín seo agus sin réite céidim go lamantaí na romastí go minic agus gur Oileáin ach fagam adáú na ran seo agus mé mo rinne úr an crí tóca an crí fallúharúnam go dtíar agus is máilm sin. Hír eisce. Sin hír Children seo right, standing out one more. Look at those stay river and us. What can you remember yourself there? I wonder. Féidir tú a bheith cinse dé go gunnehaid de uncle de dhéchas go daingin ar an talú. Ach an é an omlainn, sin cod de hairint na héite seo. Ní bhain gur tú sagad na héite, ach is dlú chud de phobal an Oileánú. Thugla má láthar mar rígus réit na ménse san na bhfuil maniu ach go bé an creadú sin chuid Róm, creadú sin a bhíag má bhainú héna agus ag bunú na Oileáin lig. So ar tógann te phobalainn seo agus tá dealú na maidin na muir ar chúl há phobalainn seo agus fiúsar ar tógú sin tíisiú tá seanchras mór ar chúl há phobalainn sin agus tar na scialtaí waithim adála go mó bunú na Oileáin nar há le hart na deacu seanra na Oileáin na áigin na Oileáin a drág agus ísta idir leanús líon na deacu siad agus námann teat a ríthe le agus glúine lóbú ag an chrasan sin ag chur padra ag dia ar bhaithí lá héna agus le na manú le go léir agus bhí sin go smirantú bhí se sa chríantú go dtíar agus sin gur sin an tradition ar fáis go mis me héna agus tá buiad a dhéar san sin le go léir. Casan le go leor rudaí eile is cuireann pobal é ara chóirtatha an phobal. Tá go leor idir leabha ag muintir an Oileáin, maidir le obair deisiúhain ar a gcuid tú dhéhéin. Aní thugtar an ara cíarna de aonse is a thugtar de ha pobal uair an gréist. Bei féle mhór an Oileáin ag jeirú an tairí, agus caithíte agus hála an phobal a bheith gan buir clitiste na bun clite má den ácaid. Tá éitin na sí le chur ar fáil agus tá leabh chodí le fáil ó ahandaine. Ne léon doubt na gur ceann na rudaí a héitinn an pobal seo le chéile a greidirh. Bhí deafar mór eile idir pobal háirí agus pobal Inishbofin. Ag pobal háirí a bhí sagas dacu agus bhí banaltra acu. Agus ag an am sin bhí níos mó caithim be siúil ar éis chur me Crístaíartar. Bhí níos mó Crístaíartar gáil ag na daoine ná taanais agus má bhí daine tein ag Inishbofin sé an cheadrod ar a na daoine a cuairtú an tagart. Solar a hatse smúteú ar a doctor é. Má bhí daine le buas sin mar bhí se san am sin. Chuine má cemne fáis ag an dáthas a bhíh na daoine. Nar a bhí siad fáca agus an airige ór háart ar. Círó tú go le háirte a fearhuas a tí. Fiúhainir ó gúhanna go carúir mar bhéad gúhanna léis. Harú tuábalta fáil danghfuil a daine bí. Sagart ná minister ar tí agus harú daine bí a deocaile do gáthas a churan a tí. Má tá dia agus a inadaí an taithir ó farí ar san wintir an Oileáin seo, híle nach bhfuil an a ceist ama go dtí go Dr. Fregre ar an éileh smó bhuathe. Má tá an éon don phobal seo a bheith marstein a buan sna blianta amach róin, is cuma ce leis se lóran tú is é an rud is smó a de dhí ar an phobal seo, nach cé uair, nach forbar teór a dhéanú ar an tean ché. Ar a drochuair, bhí sí fástein a ceidim go dtí le treifil maid bliantaí na go bíre dé ach le tainne húine níl sí fástein níos mó. Agus táid dúsanna go dtíar mar chaiste go éitiúil. Go dtíar mar tá bunú na Oileáin ten fasta
tin torsa cantla anna di publi cantla leis run na geltarte cantla leis cóla conda I geriaru erigit agus muoine agus mar sin díru chun an elan an seo le forbertí anúir ché na túil cé mai húraíáil ach costal goidir a ggóil godí seo ggóil ar goid íarartí agus ar ggóil ar goid briartí teite mar chuas sa bóra ach táimid dochasa agus coine ha duine scartíigh sa bótaí len godí go bhheiciisiid go táhairt agus a teise infrastructar bre ard chaidena chuíthar ar fáil an elan mar seo rudí chuide has leis an elan anála go ríiste ar bhela níos teise. So sort of opposite Doe Castle, was it? Gahuair a fillin Sandy Alcorn an wale imil an charri. Bín teachtarachtaí chodúile an fóndaí ó ghaoine fud an chundai. Ah, right. Is that before you don't go as far as Laca Bridge? I know about that one. And the farmer's holding the field for me. The numbers seem to be a bit low, you know, and with the weather we've been having, people aren't out and about to hear them. And I know myself from going out every night, some nights they're not calling, even places where you know that there are birds, they just haven't been calling. So we usually do put out a mid-season press release anyway, and it was a bit later this year. But I put it out there on Monday, and sort of saying if anybody has heard one and meant to get round to reporting it, don't assume somebody else has reported it, please report it. And all the local papers ran a piece. And I have from there to there to there to there. That's in calls since it came out on Tuesday. So I think that's the whole thing is if you can get the number out there, there's a genuine interest from people from all over the county. Tá Sandy camcuairt timpeall an chundai larug faisneise fan tréna, agus náide is éitrih táhachta ag an tréna Inishbofin. Agus am na hebre seo tá si ag bre go mór winse na héite, nó as bhuathe sin a intí spregu chun Lanston den obair chum le trár agus takeíocht fracticúil. I mean, I wouldn't find most of the birds in the county if it wasn't for people who hear them ringing out. You know, it's too big an area for one person to find all the birds. But there's a sentimental attachment that people have to corncrakes. I don't know, I think brings them back happy memories of when they were young. You know, when they're sort of associated with youth and better weather, when summers were summers, and yeah, so there is a fondness. And we have these things, we have charismatic species here that there are nowhere else in the British Isles or you know, in very special places. So we really should be hanging on to them. I mean, I just feel that you have a responsibility. I grew up in a Donegal that was coming down with corncrakes, and I just think we as a society have a duty to leave it to the next generation. You know, I think to let a species go out in your lifetime is just a disaster, and it's morally reprehensible. You know, I think you have a moral obligation to protect what's there. Is it getting clearer? Tá mór an ngres ag genua díhil le amsir wai a chur fáil don éile. Le fáine an le, is léir ggóil an tríú les fihe de bhí lunasa, gal le bheith na le bre geall. Agus is girid, go mín an airige idir tír mór agus Inishbofin brac le buid ag tuairt daoine chun na féile. An le seo scarabí, bei Inishbofin choléin le daoine agus a bhí riaw. When I get a word to Rocker, the one sharp backy doing it's good on a shop on the back, she him at the lake. I hear the gent rocker. I reach gent rocker. I hear the gent rocker. I hear the worthy. There's more than solace doing the vigil in the head of our charts. Nyarty the spirit of stealing, a shawlment upon the higher the Yalta doing. Shinar Lehovitz, Shinar Giardi, Sikris the walk. A lot of 6 early slats and whatever she spirit name of the jet straight heal the seal. Amen.
Bhín na féile seo go neachan bblion agus caiim mar ó bblion tá se gáil ó neart go neart blian in éana blianana agus tá se bunaí ar chuirsaí sport sílam na bhín forne pell ó Nilan an seo tíag for an Oileáin Harí tíag forne ó Ghéadóir ó Chluicheanile gleanathe agus bhachas áil tíag siad le léiriste agus bhíon le mór sport agus sprí acu go dtí an éadna heile agus bhín lethir dáig í teomláin i ghananne. It would be wonderful to see Inishbofin repopulated as it once was, and to see the vibrant community where people spent a great deal of time visiting with one another and dancing in the evening and telling old stories, and where the sense of community and friendship and family was apparent. I would hope that my children would love the island as much as I do. They've not been there yet, but I'm hoping that someday they'll want to go as well, and that the island will have that vibrancy that it once had. Dúirte sin dochas tabar na síríarta agus cinnte tá dochas agam. Tá dochas agam in sna híartíir tar bon agam hainagus go coiste éitiún, coiste forbrethe na lein seo. Tá dochas thar na bart agam a bobbal na lein seo faste. Na cinnte níl siad sin a gáil ligint na maidí le srú agus ligint na lein seo a bheith trécha go heilegus go hamlan. Cégur Cóní séasrathe an inis. A mar sin hen tá rudí bu go tarlú halt so ascaide tá chur brí úr agus ború úristethe i síl agus i methe in na lein seo. Music and crack from Carrickmore in Tyrone. Blas Kyoil is tonight at 10 o'clock here on BBC Two Northern Ireland. And don't forget about Cash Clar on BBC Radio Ulster Saturday evening at 6.